Shalom, selamat pagi Bapenang nelonga di bagas Tuhan ta Yesus Kristus. Pai maijalo hita, rigapan sigano pari bata, bani panorang sogot narion, pasada hita uhurta, martongko mahita. Puji-pujian terima kasih isombah kon uhur nami hubamu Tuhan, malas uhur nami bani panorang sogoton, boi buo ibagas na horas-horas, haganupanin pitahalani bagal ni holongmu huban nami. Bani panorangon siolna ibukah kanami horja nami si ganu pari parlobe apehon hamtanganmu masuk-masuk kanami asikok ibagas malas nihur guguh apa pentaron na humbamu kanami tongon Tuhan makorjahon horja nami ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalam rapakon tonggo namion. Amen. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape na siya marean bani panorang sogot nyarion. Nabu isisihan namin marhiteho ni channel YouTube on rigapan si Gano Paribata Sadarion Sabtu tanggal 4 Maret tahun 2020 Aima tersurat bani buku Markus pindu 2 ayat 27 nama kata hon sunon anjaha nini ope bani sidea halani jolmado ase ia dongkon ari sabat sedo halani ari sabat ase itopa jolma. Ita haganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Tongon mangikutkon panopaon ni nebata kubani ari na parlobe das kubani ari na papituhon. Itopa nebatado haganupan ay marurut jana bani ari papituhon iso buto ay ma ari parsaranan ni naibata. Jana dumagabi hatotapan ay bata, baik ay itunga-tunga ni bangsa Yahudi, sonay age bata halak na pursaya, bahasa maningon irubuhon do, ari papituhon ay ari parsaranan ni naibata. Nah, on may taganupan bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, ibagas pangarusion adong do istilah fanatik. Artini fanatik makorjahon sada pahara ibagas namarlubihan. Nah, sonay mahomani bani panorang ijia ibagas pangarusion ni halak parise bahasa ari papituhon ay maarin parsaranan ni nebata habe bani sada panorang susian ni Tuhan Yesus sanggah namotas side bani sada huta yutip sidia do tene sanggah nalohoyan side yutip sidia do gandum nagabe si panganon ni sidia on mamambahen gabe luar mahata ni halak parise laho manrisai rosi masalah kon ahana domma ihorjahon susian ni Tuhan Yesus sonai age Tuhan Yesus sendiri bani ahana dong ihorjahon sinea bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus marhite balos ni Tuhan Yesus nagabe rigapan bata bani panorang sumut nyereon Tuhan Yesus memberi balos ubani halak parise ay halani colmado ase ia dongkon ari sabat bapenang yarusuhita do aha maksud ni Tuhan Yesus ijon secara sederhana ni boy hatahanonta sonon boy do bayam kon hita bahasa bani parguluhan ta sigano pari langadong ari parsaranan ya totu ang langadong ari parsaranan berarti manin makorja mahita gano pari apa ini bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ari sabat ai ibere hubani kita jolma selaku halak na posaya aima ase boydo habeni panorang sabat ai atape panorang ari parsaranan ai ipake hita laho patalarhon holong ni hurta dopak hasomantang jadi purini BHP ini tongon ari sabat ay ari parsaranan ni nebatado ay tapi natang si baggelan ay ma ase marhitihon ni ari sabat ay lambin ipatalar hita ma
holong ni hurta dopak hasomanta jolma sonai age dopak nebata. Sido naman langgar ari sabat Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus makatahon. Baggelando aha na binahin ni nebata atau pesura-sura ni nebata marimbang ari sabat ay sendiri. Jadi boy ben hita sonon sada contoh kasus dene. Bani sada panorang ari Minggu rohma sada inang nadumma boratan rumah jana sihol ma laho sehat ma iya. Lau tubuhan anak. Hari Minggu jam 10 orang 10. HP bani panorang icia itu takon parmasuk aima jam 10. Nah, suku-suku nih bapak enang sonahado napatut sior jahonon ni bidan bani panorang ai. Ihatahon do ku bani enangai mula maham rumahmu halani aulau merminggu. Alani ondo jam 10 orang 10 masuk mandu gereja. Atap. Itolong ni inang ai nalau sehat ai. Nah, totu on managabe dilema bata najupah kita ibagas parguluhan tasigano pare. Antara makorjahon tita atap makaholongi hasomanta. Nah, ijon mabapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Nah, sinobut ni Tuhan Yesus halani jolma do ase iya dongkon ari sabat sedo halani ari sabat ase itopa jolma artini ai ase marhitihon ni ari sabat ai lambin ihapkon hita matongon bahasa hidup ni hurnine batado na marhorja ibagas kita. Jadi bani inang naboratan rumah nasihol tubuhan tua ai no kanay ai totu porini pe langhu gereja bidan no kanayai jana irupini sehat inang ai totu tongon ilanggar ni do titah pasal manrubuhon ari sabat tapi sasitong ni ia do mamakorjahon titah si baggalan ahama titah si baggalan na ai ma haholongi ma Tuhan nebatamu humbani gok ni hurmu humbani gok pikiranmu jana haholongi ma hasomanmu sendiri songon makaholongi dirimu sendiri. Jadi salinari porini PHP ni inang ai no kanayai do mamanlanggar titah halani lang lawi hu gereja lang lawi merminggu tapi halani itolong jana irupi do ihaolongi do hasoman ni jolma totu lang manlanggar titah iya ijai. Nah, halani ai bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ulang HP ni ibahen hita ibagas 10 tahun titah nagabi onjolanta laho mandalankon haroso ni naibata tapi horjahon hita matitah ni naibata halani mangahap kita bahasa hidup ni hurni naibata do tongon napatalukon hita laho makorjahon titahni. Jadi ulang ipabalik kita halani ihorjahon dut halani ihorjahon hita titahni ni bata gabi maridop niur na bata hubata lah sebalik dido halani bagal ni idop niur ni bata do hubata jana ijalo hita marhite hapor sayaon titahni gabe margogoh mahita jana ibagas malas niur mahita mandalankon titahni naibata halani ai tetap maporsaya hita bani pakop-kopon ni Tuhan Yesus Kristus hataridahkan ni hidup ni huni nebata hubata ase AHP nagabe tita ni nebata ihorjaon hita matong ai ibagas malas niuhur idalan kon hita maai homa marunjolan holong ni nebata na marbagal ibagas hita. Amen martonggo mahita. Ajari ham hanami Bapa ase nadop itaktak kon ham ibagas parguluhan nami si haguluh konon nami song nadop tinitah konmu tetap main ihorjaon hanami maronjolan bani hidup nihur apa tengir ni uhur nami hubamu nadoma manasap dosa nami nadoma pahapungkon sitaronon nami halani dosa-dosa nami
ase ibagas malas di rumah nami tong-tong homa bapa, makorjahon titahmu maronjolan bani hidup ni uhurmu na marhorja ibagas uhur pikiran sonai age pangarapan nami pe. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami jelam rapakon tongko nami. Amin. Oras pataganupan papenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat marweekend ma, jana selamat mamestahon hidup ni hurnine bata nasonin begal ni ibagas pargoluhanta. Shalom.